ururimi runeza Fondation Femino Java. Donc c'était une situation difficile, mais il a fait le choix, il a chanté pour eux et probablement ça va sauver la vie. Et c'est en fait l'origine de ma question. Merci beaucoup.
ni byinshi naciyemo akaniro bagira yuko abantu bareka kwihenda kuraba abantu ku mazuru ngende basa uno muhutu n'umututsi n'iki ikindi buka barigeze kunyurutsa mu modoka banyagereza ubwoko ntari barajana mu ishyamba cyo kunyica ngo imana itari bwaneye kure naravuyeyo kandi dodoberejwe n'umuntu atananze we shaka. Iyi ni siripurize nziriye ntabwo twe twavuga ko byanza ko imiryango imbere y'ikoraniro ariko ko abikoze sinogena ntavuze yamaze kumvuga avuze mu bw'igitabo igitabo sije mbonye inonda iravutse nawe nyine yabivuze yuko byasaba ko umuntu akwihanganira. Rero uno munsi nuba afise umunezero ntangere kubona gishoboye kuja ku mugaragaro harya abantu bose bama babona indya zimaze gusha mugabo harya uwatetse ntibamenye icuya aba yabize n'utuntu twinshi aba yegeranije kugira ngo zijya kumva zibonere ku meza. Ndashimiye rero uyu mwubaho wanje ngene yashoboye kwihangana akabikora kandi je nabonye umenga bwabo ni si ibintu byoroshe. Nabura numva abantu bavuga ngo ngiye gusoma igitabo nakayasohoye igitabo yibaza ibintu bisanzwe n'ibindi byose ntabwo twaba dukora by'amashuri ariko ikintu nacyo nasanze icya mbere cyo nakwihereyeko ndagisoma kugira ngo numve ko atavuze ibitari byo kuko hajya umuririmbyi yanezerewe araririmba kandi iyo babaye n'ijambo baboneka akiririmba. Rero naragisomye nasanze kirimo ubutunzi nk'uko ambasaderi aje kubivuga kirimo ugisomye ni nk'uko uba wuguriye ubuzima bwe bwose ukamusoma uko ari hama kandi nawe bikagutera intambwe yo gutera uja imbere. Ni igitabo gitera intege, igitabo kiryoshe cyerekana ko n'abantu bari baca mu bibazo imbere haba hakiri ibyizigiro. Rero ndakengurutse kuri aka jambo ndabifuje kubisoma n'utazi gusoma urwo rurimi ndazi ko turiko turigisha abana azogira umwana gisome kizomutera intege mu buzima bwiwe bwa misi yose. Murakoze mwubaho wanje wamushoboye kuma kanya murakoze. Umukobwa n'amashuri cyane yatangiye kwishyura politike y'umugabo uduharuye amashaka vise zoducanga kubera ziguma zizunguruka. Umukobwa n'amashuri bamwita Nyamate, umuhungu wa Nyamate, umwuzukuru wa Nyamate. Abari babona nziza ya Rumonge ubu rero akagikore yifunze mu maso abereke ko biri mu maraso ahubwo afatwa bibiri kugira ngo azitore ubisonzeje yomeka afatwa atariye rero aho akabebe ko ryamaye kagasinzira. Ebola ni ubuhinga butangaje sinibaza ko afite amakuru. Mukomere amashyi menshi, mukomere amashyi menshi. Cabo buhinga yagira ariko araziraba yabisubiremo atazibona. Kabone ibyo bintu bishoborwamo amashyi kabona aho bishobora kuyakomera. Umugore amashyi menshi cyane yaravugwa ntiyamagwa uvuga byinshi twaba turara hano wabifunyapfunyije muri iki gisomwa mubona hano ariko nanifuje ko bose baza bakakikuza hano kugira ngo ifoto sindayigende umwe kandi turi kumwe nabo regegwe hariya bashike hirya twese kuvuga bashitse hirya kugira ngo twese tubane hamwe bikunze
twateguye iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro kugira muzokimanika mu biro ya fondation mbere kiveko nico bita ikopi reno muri salo iwanyu byose mukihanga amaso abashitsi baje bagihanga mwabanye hafi abo mwabanye kure bemera ibikorwa mwakoze kandi byabanezera. Iruhande rero y'iki gisomwa kiri kuri runo rupapuro rw'iteka nagomba abo twafashanije kuri iki gikorwa bakantera iteka kugira ngo ndabaserukire. Nagomba bukurure no mu bikoresho twashoboye kwegeranya kugira ngo muzoshe ko ku gitabo twabaye mwashize ku gitari natwe dushima kubahereza gitari kugira ngo mwicaranye na mama Femido Chamba muzohore mucuraranga muca munezerere ku byiza by'ibyo mwakoze. Imana ishimwe cyane kugira ngo mama Femido Chamba nawe aca muzasoro mugira aca muzasoro abana bawe bose babyare rekaniwe kacu kiteka murikira intambara abana bawe ntagukunda zo gusanura guteza imbere. Murakoze cyane. Banezerere kandi turafise n'akabahasha byose nimwe mu bitwigisha. Akabahasha naho mubona ari gato harimwo miliyoni w'amafaranga y'amarundi murategera igitari kizoshika umujya muca mukuru umujya kandi turafise n'utundi ducurarangisho wakama gende mubikorako mu kimenyetso c'uko muvyakiriye baca babitereka hajya ku meza imbere yanyu ze murabiterekako harya ze murakorako akananga ka kera ka Mutama. Nabonye muri kiriya gitabo mwaranditse ko Mutama yakunda kuvugisha inanga na wese we ngo yari umucuraranzi kandi biranditse muri kiriya gitabo. Yashire ngayo ebe twose no twakera twakaranga sabo na cene baragikoresha mu gucaranga iyo bariko baragira inka kandi barakibikamo n'amataka ko nta ucuraranga atafise imboga. Yeah.
sinzi hari igihe mugira muti kumbure sinogenda ntagize icyo mbuze bagomba kure icyo mushikirije kandi bageze agiye murakoze cyane. Igihe bigorana kuvuga kuko kuvamo avuka nabigiye muri ibintu by'ibikozi mbise mu mutima ijwi rigira riti Mana ashatse kugira neza kuri ijambo rya mbere turi iyo Mana nyine n'abasaba nti mufashe bubahwa mwese turi kumwe hano mufashe gushimira Imana kubera amashyi cyane by'ukuri birengeye ku giti iteka ry'umuntu birigihugu abenegihugu b'igihugu ya gihugu handitse mu bitabo niho serivisi d'emanation kuri n'umunsi nyene umunsi wo gusohora barikiye yishura ifite ntanzi sinzi icyo bavuga mu kubashimira uretse ko ntashe ndyohewe cyane rwose kandi nyambuto nabibatse twige tubarutse turi gushimira umuntu akiriwe kumva femide jabo ndiko ndavuga ati jewe nigeze shima sinzi ko ari byo birukiri ndumva nahejeje hagiye ndumva ivyo bindi vyoza ari umusaza bwaho uyu munsi ndumva udasanzwe mu buzima bwanjye kuvama Mana izagire musaba rundi agize umutima wo kushimira iriho kandi komeze no kubiba abandi barundi murakoze cyane.